Evo, nalazimo se iza terena Kineziološkog fakulteta za australski nogomet. Ajme, za australski nogomet s nama je... Mladi gospodin Lazanin, MVP lige. Mladi gospodin Lazanin, MVP lige. Recite, igrali ste utakmicu. Atmosfera sjajna. Da. Tisuće navijača. Recite, zašto mislite da su Hawksi trebali pobijediti? Bili ste slatki. Zanimljiva je bila tekma. Imali ste nas. Ali neiskustvo, možda manjak igrača, možda smo mi malo bolji samo. Ovako za Zericu smo možda bolji. Koliko je to u terminima australskog nogometa? Znači u Loku smo bolji pun kurac. A recite nam, koliko ste suca platili da sudi za vas? Sudac znači za vas bio ono. Skoro sam htio otići. Za koga? Za režiju? Za nas? Za vas, za režiju i za Hawks. Ti si iz Hawksa, jel? Ja sam iz režije. Bio si Simha danas, vrhunski si igrač. Recite, molim vas, koliko mislite da ste zasluženo pobijedili utakmicu? A dobro ste se pobijedili. A jel mislite da je vaša pobjeda zaslužena? Puno ili malo? Ajde da vas pitam, od 1 do 10, ako su 10 zaslužili Hawksi, 9, 8, 7, 6 nema, 5, 4, 3 su zauzeti. Znači 9 za nas. 9, 8, 7, 6 nema. Onda 3. Onda 2. Što si rekao? Niste baš zaslužili. Ti mene sad lažiš. Niste baš zaslužili tu pobjedu. Onda nismo. Onda za vas pobjeda. Molim vas, ispričajte se sad kameri. Evo, ovako vam izgleda cijela ekipa. Jel nije to malo neozbiljno? Evo, gledaj. Malo neozbiljno. Kaj nismo zaslužili? Kaj vi nas ne pobijedite, to je neozbiljno. Kaj mi dođemo tu pijani, jučer smo bili do 7 ujutro vani nas 10. I dođemo tu i napudramo vas. To je meni neozbiljno. Onda smo mi bili vani do 11, mi smo bili do 11. To je meni jedino neozbiljno. Mi smo bili vani do 11. Biće još utakmica. Pa ćemo mi biti do 10 Ima nada. Pa ćemo mi biti do 10 vani. Recite još samo, imate li kakvu poruku za sve gledatelje australske televizije? Dođite, molim vas, i pogledajte nas, super je sport. Probajte.